From that moment pun, me and my wife, kita pun dah tengok and then kita puas hati dan kita agree untuk proceed dengan Reno Mega punya ni. Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan bersama dengan saya Amir. Okey, hari ini kita berada di rumah Tuan Aiman, okey, di Taman Permata Utama Kulim High Tech. Right. So, Assalamualaikum Tuan Aiman. Apa khabar? Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Okey, so kita nak dapatkan sedikit feedback daripada Tuan Aiman, okey, berkaitan dengan apa yang telah dibuat di rumah Tuan Aiman ni. What is your verdict on our service? Okay, firstly saya nak ucap terima kasih banyak-banyak lah bagi pihak MICB, sebab saya rasa I think within 3 bulan plus sikit lah kita sempat siap our dream kitchen lah, orang kata dream kitchen. Kalau ikut hasil kerja saya puas hati, finishing dia and then dia punya material yang digunakan sebagainya, saya tengok daripada awal sampai habis, alhamdulillah ikut cita rasa kami yang kami nak lah. Okay, Alhamdulillah. So that is the thing yang Tuan Aiman sangat very excited about. The finishing is top notch. Alright, Tuan Aiman, saya nak tanya satu perkara lah. Dalam semua-semua ni, one thing that fascinate you dekat mana? One thing that fascinate me, I would say this area. Dia extend punya area sini with the new door dengan ada sikit kita punya balcony ni. This one pun macam I think one of our discussion after that lah, saya rasa yang kita punya ni. So I think this one yang really captures me lah, saya rasa yang ni lah area ni. Let's say lah, kalau ada kenalan-kenalan, ahli keluarga or anyone, would you be recommending us to these people? In the first place, I've also get this recommendation from my friend in KTC area. From that moment pun, me and my wife, kita pun dah tengok and then kita puas hati dan kita agree untuk proceed dengan Reno Mega punya ni. If the next person, my friends or my family, kalau kata dia proceed dengan Reno Mega, I would say yes lah. I would say a go lah. Thank you very much for that, and I really appreciate your honest review on this. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat renovation, mungkin nak tambah bilik, alright, ataupun nak extend kitchen macam Tuan Aiman kita, ataupun nak bina rumah sebiji, boleh contact Reno Mega Construction. Okay, link ada dekat bio. Alright.